Hello. Hello, hello. Our greetings to all mothers, to all moms, sa tanan nga mga nanay, mama, ug mga mami as we celebrate Mother's Day today. A big round of applause for all our mothers out there. Kaning mga mama, no, we consider them as models of what true loving is all about. Amen. No, kay wag tay nadunggan nga mga mama ba nga kanag yung gapabaya. Murag ay, for me, as to my opinion, I believe that all mothers are all loving and caring towards their children. Let me begin my homily with this question. Do you consider yourself a loving person? Uy. Do you consider yourself a loving person? Very good. Have you experienced falling in love? Wala pa mo naka-experience? Na nagtuob ako nga na-feel ninyo nga love mo sa inyong mama, sa inyong parents? Of course, all of us have experienced, of course, falling in love and being in love. My dear brothers and sisters, I'm telling you this because today's gospel reading talks about loving. God is reminding us of this greatest commandment to love everyone. Tungod kay kita nakasinati man sa dako nga paghigugma sa Ginoo because God has loved us first. Our Lord is inviting us to love one another. My dear brothers and sisters, let me share with you these 6 points of the art of loving. Actually, I've learned this from the Focolare movement. Kaning Focolare movement, o sa siya ka religious movement, ecumenical movement, ang founder ni ini si Chiara Lubich. Ug para kang Chiara, she envisioned a united world. Ug ingon si Chiara Lubich nga, we can only be united when we speak the same language. And that language is love. Here's the 6 points of the art of loving. The first point is, be the first one to love. Kamo daw be? Be the first one to love. Tungod kay ang Ginoo o naman nga nakahigugma ka nato or naghigugma ka nato, we cannot love God first. But we can love our neighbors first. Ug sikin sa maning ato ang neighbor. Ingon ni Chiara Lubich, our neighbor is the person next to us in every present moment. Lingian na inyong neighbor. Amo na inyong neighbor. Kanang inyong tapad. And how can you be the first one to love your neighbor in this particular moment? Kanang di lang ka magtabi panahon sa misa, kanang paghigugma na. Kanang mamati lang ka sa pari nga nagmisa, kanang paghigugma na sa pari. Oh. And then when you go home, how can you be the first one to love your parents? Kanang kamo may volunteer nga manghugas og plato, kanang kamo maoy manghinlo sa inyong balay. Oh, especially karon no kay Mother's Day man, hadi na mo kinahanglan pang huy greet mo inyong mama nga og Happy Mother's Day. Kamo na gid mismo. So mga igsoon, kani ding paghigugma di ay, di din necessary dai nga mukuot kita sa atong bulsa, no kay para naatay mahatag sa uban para makaingon nga naghigugma ta. Even just simply greeting each other, it's already a form of loving. O kanang ikaw una nga mo smile sa imuhang classmate or sa imuhang friend nga nagmugot, kana paghigugma na baya na. So we are encouraged to be the first one to love others. That's the first point of the art of loving. The second point of the art of loving is reciprocal loving. Kabo daw be? Reciprocal loving. Unsa man na?
kanang reciprocal loving. Kana bitong imuhang paningkamot to return the love that other people have shown you. O for example, kay Mother's Day man karon, and you feel so much love by your mothers. So how can you reciprocate the love that your mothers have shown you? Kung saan man ninyo be, ay maningkamot mong eskwela, maningkamot mong answer sa mga modules. O kana siya paghigugma na siya, di ba? O so you are returning back the love that your parents have shown you. O pag once gali ang imuhang classmate nakashare sa imuha og baon o sa imuhang buhaton, just simply thanking your friend, your classmate is already reciprocally loving your friend. So di man gid necessary no nga magbuhat kita og mga dagko nga mga butang ingon gali ni Saint Teresa of the Child Jesus. Just doing small things with extraordinary love is already enough to become a saint. The third point of the art of loving, my dear brothers and sisters, is to love all. To be the first one to love all. Walay pili. Sa itong ikatulong nga point, love all. Higugmaon ang tanan. So higugmaon bisan og katong mga tao nga wa ta kaila. So ang ato ding paghigugma, dili lang dahil sa atong mga friends lang, dili lang dahil sa atong family di ay, even to those people we consider strangers. O katong mga tao nga, kanang dili lang kay ang atong higugmaon katong mga buutan, hasta na katong mga dili kaayo, buutan. Atong higugmaon, dili lang katong mga itsuraan, kundi hasta na katong mga talented, ana. So we have to love all. And the fourth point of the art of loving is, when we talk about loving all, it means loving your enemies. Kamo daw be? Loving your enemies. So kanira ba no, kadira ba ni siya sayon? Sige sa inyo ha dinhi ay wala gayoy enemy be sukad masukad kay na premyo 2 million. Nay kitang tanan nagitay mga tao no nga ma-encounter nato that we consider enemies. O sige sa maning mga enemies, katong mga tao nga nakapasakit sa atoa, o katong mga tao nga di nato ganahan, those people that have offended us, katong mga tao nga bisan og wa pagali sila gibuhat sa ato pero mosurok na gidayon atong mga dugo. Mao ni siya atong mga enemies. And our Lord is inviting us to love them. Not just, of course, so we cannot like them kay enemy gali nato, but we can love them. Oh, of course, we can love them from a distance. Kaya di magiging necessary gino nga magpaduol-duol kita sa itong mga enemies. Even praying for them is already loving them. Mga igsoon, I tell you, there's really the joy of loving our enemies. Kaya usahay baya ang magpasulabi sa atong kasing-kasing kay ang ato bayang mga kasuko, atong mga kalagot baya, di ba? O pero when we let go of our bitterness and of our hurts, we can find joy in our hearts, Kung sa tong ikaupat nga point sa art of loving, ikalima, to love your enemies. Ikaupat, ikalima nga point sa art of loving. See Jesus in the other. Ingon ni Kiara Lubick, you cannot love your enemies if you cannot see Jesus in them. Kana daw mga kaaway nato, they are Jesus in disguise. Si Jesus nga nanginahanglan sa atong paghigugma. And if we cannot see Jesus in the faces of our neighbors, we cannot perfectly love them. Sige, lingian na po ninyo ang tapad. Makita ninyo si Jesus sa inyong tapad? Makita ninyo? Dili. Nindot kaayo kung himuon ni nato ni nga practice to always see Jesus in the faces of our neighbors. And then finally, my dear brothers and sisters, the sixth point of the art of loving is to make ourselves one with the other.
putting our shoes on the, putting our feet on the shoes of others. Sa English, para sa empathy, di ba? Kana bitawng nang when others are feeling happy, we should also be happy for them. And then when they feel sad, we also feel sad for them, di ba? Example, o kung naay inyong silingan nga mamatian, murag inappropriate man siguro no kung magbidjuki tano sa atong balay. Example lang na siya. Nabitang we let ourselves one with other people kung unsang ilahang gibati. Although lipay ka, pero tungod lagi kay ang imuhang classmate, ang imuhang friend nagsubo, so di ka kaayo ingon nga magpakita nga nalipay ka in respect to the others who are feeling sad. Amen. Sige, review sa tabi. Unsa to ang 6 point of the art of loving? Una, unsa to? Be the first one to love. And then, ikaduha, reciprocal loving. And then, ikatulo, loving everyone or loving all. And then, ikaupat, loving your enemies. And then, ikalima, see Jesus in the other. And then finally, ikaunom, make yourself one with the other. Will you please tell the person next to you, inasa, I love you. Sige na, chance na ni siya. Sige, inasa, I love you. Okay. Og sa ato ang pag-ingon og I love you, hinaut ang tanak nga dili lang sa taman sa pulong lang ha. O dili lang sa taman lang sa, huy, I love you, pero tautod, ato dahil libakon. O, dili lang siya tinuod nga paghigugma. Ang tinuod nga paghigugma, makita diha sa dayag, klaro kaayo nga pagpakita. Bisan o ginagmayra, basta puno sa paghigugma, that already counts a lot. Ang ato ang mga mama, as what I've said earlier, kani sila mga modelo sa paghigugma. Ang ato ang mga mothers, they're always doing their best to be the first one to love their children. So sa bahalag yun og wala na inyo no, diba? Bisan og kanabitawng naglisod na ang mga mama, maningkamot gayon sila nga naagi ikapakaon o ikapaskwela sa ilahang mga anak. Kadumdum gali ko when I was still young, actually because we're 7 in the family, kani ako ang mama, tungod kay lisod lagi ang kinabuhi, kay mga mangingisda ra gyud akong parents, kanang usa ka gabay nga karne, bahin-bahino na sa ako ang mama og ikapito. Sunod, ginagmay ra ginang amo ang kanon nga karne, sunod mingon ana akong mama nga daghana ninyo kaon og kanon para mabusog mo. So ang buhato na tilap-tilapan na mo ang karne, sunod pahikaon mig daghan kanon. And then ang iyaha bukog na lang. Ano yung kumudumduman sa akong mama? No, tungod kay naghigugma siya, she's really very willing to lose herself for the sake of her children and to deny comforts for the sake of her children. So mabagali to all mothers out there, happy Mother's Day. Palakpakan nato ang tanan nga mga mama nga naa karon. So magampo ta nga unta na makadaog ang ato ang mama ug loto bisag walay taya-taya. Bitaw, let's pray for our mothers. Let's pray for them that they may persevere in their vocation as mothers and that God may bless all their efforts 100-fold. God bless us all. Please all stand. Let us together profess our faith. I believe in God,